You know, when I wanna Brati, I'm sorry, I'm going to use igama eli, I think mhlambi elibhlungu, but necessary. Yilo yokuthi xa wena uphumelele sukubavalela amaqamu abanye abantu. Yo, powerful. Kuba wena uphumelele. Abantu abaninzi that I have contacted, ndicela into yoba I want a space, I want to mentor me as a psychologist. Bavala amaqamu. Yeah. And we prerequisite to mentor you before we was men. No, it's not. You can, but I felt like I needed to be mentored. Okay. You know? But that's another point that we as blacks, suba nomona ngomnye umuntu osemveni kwakho. Athi xa ekubona akubona as a role model, xana ifika kuwe umvalele amaqamu. Imbi loo nto. Kakhulu. Yabo?